जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद हेप हेप हुर्रे हेप हेप हुर्रे हेप हेप हुर्रे si benta ban la kemen ho jing job ke BJP ha Bihar ha election nin ka sngi ka khasau tarik naweng a jalapsan ki nongelam ke BJP na du presiden u ringman jimomin ki apnlong ye jing le kemen ha office ke BJP Shillong da ka batang dari bom Pataka u presiden u apn pau ye jing kemen ba ka BJP bagi pro ke NDA kira job keput ha Bihar election ba wakil men ba ha kan ke jela mikhlayaru kan sa ulong house name a jar apupra habakli yak jingla ke parti bandang penbun ke MLA hakajela urik man loong ba house name ahja apra ka BJP ke badan menta tang anut ke MLA kan sa job bun bah habia dai berkejing penkra election MDC umumin loong ba parti ke atris tom berkemri enti bakanang yok kambun hakane ke genti kan ba jina secretary ke BJP ba wan ke Pochna wa ai khuble yagi pai ba nong jet ka Bihar ki brashani ha ka BJP wala kemen ba kum kani ke jing job kan sawan pur syakani ke jelam khriaru hak election MLA haw aja alpopra Oh, it's wonderful to see that the ND has come back, and especially I am very happy that our BJP has crossed as a single largest party. Well, In 2028, we will be giving you a very shocking result. Ningkong ning shabe ka jing khuble ka lech ki nong vote hakani ka election boro bat khamtam e bakilawra ya ka jing job khamtam e ka party jungi mentang di single largest party na ngi lakio do khnai pundu seat but ngi alumlang nim tasngi kum ka party kum kita ki nong trai kam shet ham jong ka party bangin don mentalang ba ka jing ya rakhi ya ka jing job bat kani ka kanang ai men simingi kumju akan dijelajungi menginang trai khamba khnang mangiru nginyo banyo ban face election hadin arsnem khnang ka party jungi ru kanyo ban trai bha khnang mangiru banginyo khet yu tau so kumbaga party ke khet po jela Bihar nagalyang jungi ka party brokawai ni kerpat igi pajba bakin ailat ya ka party BJP nomor ba de katkum kajing ihi ka decisive mandate ka baca po Bihar kade ba kibri lai I ka kam ba ka BJP ka trai nomor ka party BJP hi ka kangets kem ba nginyo banyo ban khet yu tau so jong ka jingchop bangin poi syakata ka Viksit Bharat mo develop India by 247 tingi ni kerpat ya kinong kesan ya ki pajba jong ka jela bakin ailat chisin ya ka BJP ha usnam arajar arbukha banpe ya kata kajing per ya kerukom sensha proses kalanang sedang ngila pentip syabro hot ki nongkit kam juga party ki supporters shen ngin sakhot ki application kadang ya ke proses te pin sayo jingte bhalo kata jing pen krek kalanang ya cha kita yang baik for up kena tadi ke sini aku mah. iya kata ngin siapa kapor kan sabatai yang mendangin code application so ingin sampai anta kalau dulu Ini kena ke job ha